قامشلو ویکیپدیا آزاد. قامشلو باجارێکی باشووری ڕۆژاوای کوردستانیە. باجارێ قامشلو باجارێکی نوێیە کو لە سەرزەمینێکی دیرۆکیە کو بەری سینۆردانینا ناوبەرا سووریە و تورکیە یا باجارێ نسەبینێ بوو. لە گۆری سامیێ مەلا ئەحمەد نامی لەسەر زمانێ بافێ خوێ دەبێژە کو فرەنسی دە 20 تەباخا ساڵا 1926 باجارê Qamişlo bi endaziyariyeke pir rast û durust û bi destê endaziyariyekî Fransî hate danîn û avakirin. Zemîna ku Qamişlo ser wê hatiye avakirin pan û fire he. Niha nêzîkî 500,000 mirov tê de hene. Sêda heftê ji wan Kurdin. Qamişlo qezeya parêzgeha Hezîçeyê ye. Li Qamişloçê balafirgeh heye 6 kilometre dûrî bajêr e. Qamişlo dikeve navbera bajarê Serêkaniyê 120 kilometre rojava bajarê Dêrikê û Hesîçê 85 kilometre li başûrê Rojava. 3 kilometre dûrî Amûdê ye. Ji Tilbesiyê jî 6 kilometre li Rojava ji Tirbespî 3 kilometre û Rîmêlan 6 kilometre li Rojlatûr e. Qamişlo bi nav û darê Qamişloka Evînê ye. Taxên Qamişlokê: Anteriye, Beşiriye, Cirnek, Cirnebiçûk, Elilaya, Erbewiye, Helaliye, Kirnîş, Mehete, Meheqiya, Meysûlen, Qanat Sêwês, Qidurbek, Qisûr, Taxa Xoşkan, Siyahî, Sina, Taxa Pêşesaziyê, Taxa Bergîlan, Taxa Tey, Taxa Terbî, Wista, Taxa Navendê. Ernîgar lê nêzîkî Qamişlo bi taybetî li devera Qereçoqê petrol heye. Rewşa hewayê semiyarî çeş û deryaya Spî havînê germ û zuha û di zivistanê de sar û baran e û di bihara nerm û qutkirin de baran e. Ji ber ku li herêma Qamişlo di havînê de dibe ku agirê ku di meha Tirmehê de dibe 41 derece û di zivistanê de dibe 2 derece. Pileya germayê di meha rêbandanê û di rêbandanê de û carna kêmtir ji 0 derece dibe. Sedema damezrantina di baranîna di saetên serê sibehê de sarbûna herî bilind di roja 20 Kanûna Paşîna 2008 da bû. Sarbûn geha kêmasî 2 derece germahiya herî bilind jî di roja 13 tebaxa 2019 bû. Germahî geha 47 derece. Veguhestin û gihandinê kêşandina gela li bajarê Qamişlo ye. Gelek caran bi rêya xetên Marklov ku ev ne bi mezinbûna taxî an jî bi wesayîtên biçûk û dihewîne 6 xetên li bajarê Qamişlo ku xeta Kornêş, xeta Anteriye, xeta Helaliyê, xeta Qanat Sêwês, xeta Taxa Tey û xeta nexweşanê wetenî û her wiha jî ber ku xizmeta çend di navbera bajar û gundan xweşê bajar. Bajarok û gundên ku di navbera navenda bajêr û parastina xetên di bajarê Hezîçê li wir otomobîlên bajar caran ki di nav ofîsên taybet bi ser telefonê ku di metra taksî lê pereyên texmînkirîn ku ji aliyê dûr emir kir. Otobûsên bi giranî kar ji bo veguhestina jî di navbera bajarê Qamişlo û li bajarên din
و دست به همو بلمان گاراج و پرانیوا خودین کمپانیان ترانسپورت ده پارێزگەها مشتەجێن پارێزگەها حەسیچێ بخوانە رێ دەگرێدانا لە باژارێ دین ویلایەتên خەتên ترێنیە قامشلۆ هەلەبوو قامشلۆ شام لەسەر باژارێ حەسیچێ دەیرا زۆر و تەدمور دچە و لەسەر رێ یا باژێر لەسەر سینۆری عێراقی هەنە حەلەبیە و بەشێکی ji قامشلۆ شامێ و بەشێکی ji قامشلۆ ئەلی ئەربا ئانجی بەناوێ ترێنێ ji بانلیۆیا ئەف jî سێ تەوێرەیان ji قەرەقۆلا قامشلۆ ترێنێ لە ناوەندا قامشلۆ گومانên çê dike تیترۆکێ de li bajarê Qamişlo li ser railway Helebê îron Iron Taurus Line nisebînê an dibin navê li bajarê Qamişlo nîşana firekxaneya navnetewî Kaç û Gor balafirgeha Qamişlo dîstîne geştên rojane navxweyî ji Şam Beyrût û Kuweyt derveya geştên demsaliyên ji Swêd û Almanya şerê li nav beyna Ebbasî û Emewî li cihê bajarê çêbû li navberî sala 1914-1922 piştî qirkirina pitir ji 250,000 Sûriyan li Tirkiye û hatina Asûriyan û her wesa Kurdan bi damezinandina îstgeheke trênê wî bajêr li sala 1925 û 26 hat sazkirin di meha avdara 2004 de leşkerên Sûriyê piştî raperîna gelê Kurd li wê bajarî pêtir ji 30 kesên kuştin û bi sedan birîndar bûn û bi hezaran girtin cihên dîrokî nêzîkî Qamişlokê Çaxirbazar, Girê Leylên, Girê Mozan, Tilbarab kesên navderja Qamişlokê Mihemed Şêxoz, Tramvana Westşeker, Tembûwan, Mûzîkwan û Mûzîknas Cegerxwîn, Helbestvan, Nivîskar Rênaz, Dîroknas û Rojnamewan Selîm Bereket, Nivîskar Romenas, Helbestvan û Rojnamewan Aram Tigran, Stranfan, Cumbuşvan, Avazçer, Helbestvan û Mûzîknas Ciwan Haco, Xîro Abbas, Şerîf Omerî yaneyên werzîşeyên Qamişlokê yaneya futbolê ya cihad gelek xurt dileyze çavkanî Hevrîn Xelef bi tîpkûzên Latînî ji alfabeya Erebî Hevrîn Xelef 15 çiriya paşîna 1984 li derîkê Hemko Rojavayê Kurdistanê Sûrî 12 çiriya paşîn a mirin 12 çiriya paşîn a 2019 nêzîkî Qamişlo Rojavayê Kurdistanê Sûrî endezyar û ramyareka Kurda ku sekreterê giştiya Partiya Sûriya peşerojê bû ew di 12 çiriya pêşîna 2019 de li operasyona leşkeriya Tirkiye li dijî hêzên Sûriya Demokratîk û Kurdên Rojavayê Kurdistanê di encama kemîneke çeteyên Ehrar Şerqiyeyê de li ser rêya Dibelê ya bajarê Qamişlo hate kuştin. Jiyana wê Hevrîn Xelef di 15 çiriya paşîna 1984 de li derîkê Hemko hat dinyayê ev ji malbeteka welatparêz bû. Hevrînê xwendina xwe ya seretayî navîn û amedeyê dibistanên derîkê bidawiyanî. Wê di sala 2009 de
بشا اندازیاری چندی زانینگاه حلبی قداند و دوره لدورا کردیا وسری لباکوری روژاوای سوریه جهکی پایه بلند برگرد. حبرین خلف سال 2012 ده یکش دامزرین نرین وقفا زانست و رامان آزاد بود. لسال 2015 ده او جیگرا سروک کمیسیونا وزهیا هرما جزیره بود. او لسال 2016 ده بو سروکا دستلاتارا وزهی. پارتیا سوریا پیش روژه سال 2017 ده لدو داگرکرنا رقای جکوما دولتا اسلامی بشتاری ریبریا باکوری سوریه بو. خلاف بشتاری گرد و بیجان بو و بو به دولت یکبویی فرانسا و شانده دون ره او جبو کارین خواه دیپلوماتیک دهاد ناسین. خلاف لبر زیده بونا خوشبینی و یکتیه دناوا مسیحی عرب و کردان دا خبتی. کشتن هاوی روزنامه دیلی تلگراف راگهاند که رایدارین کرد دگوتن چتین سرردان عربیک زرخی حبرین خلف ریگرتن. خلف یک جوان سویلان بو که در روژین یکمین اپراسیون لشکریه پشتگیری ارتش ترکیه ده هات کشتن. لگل اوبساوادریا سوریا جبو مافین مروان راگهاند که نه سویل هاتن ادام کرن لدمین جدا لباشوری باجار و تیگریس بی. ارتشان نتوی کومکه سرالدیل که لگل ترکیه شردکه برپرسیا کشتنی رد کرد. شافکانی هری مزن ویکیپدیا آزاد.